Dawidi chaya Sauli, kunaritu mkondo yopsha, pakati pa Israeli ni Afilisti. Analimbana, Afilisti na gonja, Israeli wose aja natamanga. Ndipo Davide nafusa, muntu huyu ndiye tuyani, akunyoza makamuo a Israeli. Analimbana, Afilisti na gonja, Israeli wose aja natamanga. Ndipo Davide natenga, kamwala komanja mwakemo, namulasa Goliati na kwapasi. Analimbana, Afilisti na gonja, Israeli wose aja natamanga. Yesu afunitsa inundine, tigonye pa mapazike nekumsata. Analimbana, Afilisti